Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasorkar jela haduk mentah kadang up ya kapisa kabanwan naga Ministry of Development of Northeast Region naga benta ban shnapan bha bat ban siang rong no ya kasurok khando naduk kashnong rambai ter shaduk kashnong batau borghat bat haduk kashnong sonapur kaban penya solut ya kashnong khaput badon ka East Jaintia Hills District bat kari Bangladesh. Usumbot Menteri Rangba jong jela uba Preston Tensong uba daipet ya katanat PWD Roads haga jing ekran bat ka Batisi TV haga shitarik unaitung arhajar arpo ulayato baka sorkar jela kala de patru ya ka detailed project report syakatanat doner naga bentaban shna ya kani ka surak ka bajrong kumba nriu pau kilometer AA bat ka jingmang pisaru kalong palat ya ka shispa klor tengka. Kani kejing yatu jong u kalong hadian bagi traishnong nakashnong Hingaria, Huroi, Lahalin, Lejri, kiwa omduna san hajar ngut AA, kila dawa nakasorkar pedeng bat nakasorkar jela, bakin ailat no yakini ki sautali kishnong, bakin lek penyaso bat kari Bangladesh, namar ba omshem ladon mano-manoru, bashim kia ban pek ya kejing kabaki ya kendo, daki pau-pau senam menta, war hadian baki layai penpau hakmat kasorkar nakapor syakaporu. Kami day bat kadi kesurok nadu nang tu na Borkat Bridge kaba connect sa Hingaria ka Huroi bat kaba poi syaduk Sonapur ang syai katu ka DPR nila deblut nila pha sa Port Delhi hakang ministry jong kadono nila de pha de don ki katu kan ki queries den rei kumbalong menta more or less nila finalize adat akaba Muslim su ngagai scam ni yo transaction ngarang yo I katuka ya ka reaction jong ki bopli ha kajing sngau sukha ya kajing jia kajing sniu palat kasrok ngalawan sisin us katuka jaka dengar yo I kajing de tang kawai ka banga karpat ki namar pi teng hakini ki kajing jia no ka porthei ka mariang hakaba mi no uni khnyang jipang dengim yo su bani budin na Delhi ngam yo banlek dan rei wala kataru lembaga video conferencing nang takabaar lembaga kikot kisla nilaya take up ya kan very seriously ban yo no ya sanction kenang bagi yo ban content kan nadu nang tu na bridge hadu Sonapur ka poi mat kumban riu pau something kilometer ngamla ban itu exactly long kumban riu pau something but ya kan ka project rukan poi kumba shispa tamklur lada don kanu ka immediate restoration ya kata ngin le subuh ki landslide kini tai bamlong supan ya kata ngalai ke direction bikin engineer bikin pa ke estimate kenang ba ngila ya kaban pelong at least bakan ya ban penbaha bab 4 lah ten rei lada don kanika landslide kemo pi ka ba mlong supan ya kali ya kata ngalai instruction sha ki engineer bikin snai ke estimate kenang bangin yo ya kaban reinstall lane ban pelong bakan ya ke kali kata kadai number 1 dan number 2 kami day bat kajing ong joki bangi im Bangladesh kata pada apa boda tabun sin kalong kita kia im bat ke Bangladesh namar ong no silian kejat setai silian kejat sini ya kata ngam alen namar ngiru babun bah ke boda dengi sutu bah ke jigadai ap deng ka India bat ke Bangladesh kolong kami jana do kata wat ya ka livelihood kejing ya im ya ka khai ka peteng kejing ya im ya ka bam ka diu ngayu I bakadon kejing sya den rei begin ong pat bangi kwa banlik join no sa Bangladesh ngatai kata ka bakla kim dei basutu bakla bangi ngin sutia sngi lan dei bangin sim khiai kene kam de ka banga karpat ya ki kulong bato ya sya sitom ba anding la yo sanction muslim su ngita syo sanction ka bamot ngilakot ya tenda kanaman sedang ya kene ka sulok lada thon ka du ka ba let's say ka ba kilong totally isolated dari kilong totally isolated ke district administration ke don mau pingi ke division ki executive engineer juga division ki don lada piong ba umlaj paniat kali la de badon ketua don ka nur kanuka ka jingdukut no ka surok lagi jiking ya kata ngila banle on emergency basis don ka no ko problem den re ngau I'm not aware kata la ka don em kum kata den re ko mopi hakini ki jingjur thanu slap hakini ki khandiat sngi ki khandiat tayau ya kata ngila olong alert na kalian ka Bloody department bar ngala ai kin instruction champorok engineer ru baladon kum kata sngo bah sna estimate
bat rum de dang taban sedang wut na ka bentaban penlong at least ba kaya kayen kanum thut lani ba kanum don totally disconnected ka mentak la don ka komo pi la don po ka ministry jong kadana ya kadingen ya take up susu kumnoban penkloi ka bala bagi yo ai ka sanction sebab ini ki area ki hapru akato ka bagi om ka narpu reserve forest pi ka taru ka don ni ka complication then we make sure bahkan ke surok mang pinadu nang tuni ciking borkat hadu apo sunapur ba lakum no kadai ban bit ke ban kadai ban biang na da ko pi gila simkhia na kalem jok surkat bat ngin penting na ba kani ke surok ngin pen ba kloy kat bala tang sumari yo ai ka sanction